Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Nitsandeka noti nwaya mina. Aye. Nimshiwe tindawo hinkwato la mi nga kona, loyi Mgewu the Junior, Mgewu the producer, Mgewu wa Kambi, Mgewu wa tikatara. Mara ni koti, and this one va ani koti guitar. Hi swona leswi ndzi vavisaka ngopfu evuton'wini bya mina, ani koti guitar and swi rhongo ngopfu. Swi rhongo ngopfu. Sweswi loko no lava ta endla rizimi ra xinyori ni fanele ni swogola. Ni ku tlangi guitar hi keyboard. Swi nge nandzihi. Okay, ka siku ra namuntlha ni tlanga rizimi ra Comrade Xigevenga, track number 1, Mangalani. Vavanuna ni pfuneni. Sorry. Okay. Ati tlangwa hi very mani kulumba lava Jeff Mashakeni. Oh, sure. Hey, what is the reason?
tlanga hi ti-chords manje se ni twa ku nandziha la ni nga kona se a na ha lawuleki.
Yele. Ketinggalan. Wena yizo zilisitokwa lini sebamnalo Tsutsuma Mangalani yo Papa vatafamba vakuziya 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 Zozumini kutila Eish Papa vatafamba vakuziya Doctor. The bango disseminated. Nipple name. Okay, mon khabisanyana le ya titombi. Gezi ri endla yini? Tuva. Tsutsuma Mangala, Tsutsuma Mangala, Tsutsuma Mangala, Tsutsuma. Tsutsuma Mangalani yo. Papa vatafamba vakusiya. 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 No hlelete ku le. Hlelete ku ne. Inga ku no va xitombana.
Ya wena. Papa batafamba bakosia totoma Mangalani yo. Papa batafamba bakosia totoma Mangalani yo. Papa batafamba bakosia totoma Mangalani yo. Papa batafamba bakosia Mangala. Baba nuno nipune. Mina nishikumile shikumapumani. Nishikumile shidamarelani shiyoni dama. Mangala. Manuno nipune. Mina nishikumile shikumapumani. Nishikumile shidamarelani shiyoni dama. Mangala. Baba nuno nipune. Mina nishikumile shikumapumani. Nishikumile shidamarelani shiyoni dama. Le akuri episode 9 ya Xitsonga Beat Show. Fixa sweswo makumu. Mi ri danko, mi commenta, mi like, mi share, mi subscribe. Le ra ku ri ra Comrade Xigevenga lowa ku Mangalani. Track number 1. Episode 10. Ita vona ngita badya man. Mara danko.